amafaranga ya crypto mugomba gukurikirana cyane cyangwa se abantu benshi bategerejwe nkuko bivugwa n'urubuga rwa Binance ndetse na ZebPay no kuvuga ngo izi ni exchanges zikomeye cyane yaba ari Binance cyangwa se ZebPay ni exchange ni imbuga zicururizwaho cyangwa se na amasoko acururizwaho amafaranga koranabuhanga azwi nka crypto muri rusange. Hanyuma aya mafaranga y'abantu benshi bagomba kwitega muri ku kwezi amafaranga y'ingenzi cyane mugomba gukurikirana mugomba kumenya ibyayo nkuko nyine bivugwa n'abasesenguzi mu by'ubukungu n'abasesengura bijyanye n'ubucuruzi bw'amafaranga ya crypto ndetse n'abari mu isi ya crypto muri rusange nuko ifaranga ryitwa twongeye kubasuhuza mwese mukurikiye PNF Africa tubahaye ikaze muri uyu mwanya twongeye kugaruka ngo tubagezeho amakuru avugwa mu isi ya crypto cyangwa se ku isoko rya crypto muri rusange rifite isano nayo. Reka rero ntangire biseguraho nyuma y'igihe kiba gishize tutabageza amakuru nkuko bisanzwe ariko umunyarwanda niwe wavuze ati muzamugaye guhera ntimuzamugaye gutinda. Nanjye ntinunze mu ryo umunyarwanda avuze ibyo reka mbasabe mujye mungaya guhera ariko nimukajye mungaya gutinda. Habari impamvu zumvikana ziba zatumye hacaho iki gihe cyose kugira ngo aya makuru abe abageraho mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Reka twite tubabwire muri rusange amakuru ari kuvugwa ku isoko rya crypto by'umwihariko uyu munsi ndetse no mu bihe bishize ariko by'umwihariko uyu munsi ku itariki 22 z'uku kwezi kwa kane muri uyu mwaka turimo 2025 nuko muri rusange isoko rya crypto rihagaze neza. Duhereye ku ifaranga rya Bitcoin yazamutse igera ku madolari 88,142 by'amadolari ya Amerika. Akaba ari ku nshuro ya mbere mu byumweru bitandatu iyi Bitcoin ihagaze gutya. Ibiro biraterwa n'iki? Biraterwa n'idindira rikomeye ry'idolari rya Amerika, biraterwa kandi n'ishoramari ry'abanyamigabane rinini. Ikindi kandi kibitera nuko hari ikizere cy'uko amafaranga yinjira muri ETF cyangwa se Exchange Traded Funds ari kwiyongera. Ibi rero bikagaragaza ko n'umuhe biri imbere iyi Bitcoin ishobora gukomeza kuzamuka cyangwa se gatumbagira bidasanzwe kuko nk'umwanditsi w'ibitabo w'icyamamare witwa Robert Kiyosaki uyu mugabo witwa Robert Kiyosaki avuga ko Bitcoin ishobora kuzagera hagati y'ibihumbi 180 by'amadolari ya Amerika n'ibihumbi 200 by'amadolari ya Amerika mbere yuko uyu mwaka wa 2025 urangira. Ibi rero akaba abishingira ku ngingo zitandukanye nk'umwanditsi w'ibitabo nyine afite ingingo aheraho by'umwihariko icy'ingenzi nuko ahera kuba idolari rya Amerika riri kudindira agasobanura ko kandi abanyamigabane bari kugenda biyongera. Ikindi nuko hari ikizere nyine cy'uko amafaranga yinjira muri ETF akomeje kugenda yiyongera nkuko byanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye bya hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Andi makuru avuga ku isoko rya crypto ifaranga ryitwa Ethereum ririmo gucuruzwa ku gihumbi cy'idolari na 579 by'amadolari ya Amerika. Iri faranga rya Ethereum rikaba ryazamutseho 4.2% mu masaha 24 ashize no kuvuga kuva ku munsi w'ejo ku itariki 21 kugeza ku itariki 22 z'uku kwezi kwa kane mu mwaka turimo Ethereum yazamutseho 4.2%. Andi makuru rebana rero n'andi mafaranga ari ku isoko nuko ifaranga ryitwa Solana naryo ryazamutseho 3.8% rigera ku madolari 88.12 by'amadolari ya Amerika nubwo ryari ryagabanutseho 30% muri uyu mwaka kugeza ubu. Kuvuga ngo iri faranga rya Solana ryari ryarahungabanye ariko ryongeye kuzamukaho 3.8% mu gihe ryari ryaramanutseho 30%. Kuri ubu rero ushobora kuribona ku madolari 88.12 by'amadolari ya Amerika. Hanyuma rero isoko ryose rya crypto uyu munsi nuko cyangwa se isoko rya cryptocurrency muri rusange ubu ngubu rihagaze triliyoni 2.74 by'amadolari ya Amerika n'abacuruzi bwo masaha 28 ashize no kuvuga gati y'umunsi w'ejo n'uyu munsi turi kubagezaho amakuru nuko bungana na miliyari 86.6 by'amadolari ya Amerika.
murumva rero ko isoko rya crypto rihagaze neza, ubwo abazi imibare murabyumva. Hanyuma rero reka turebe ko no ku myanzuro ikomeye yagiye ifatwa n'amasosiyete cyangwa se n'ibigo bikomeye mpuzamahanga. Muri Amerika ikigo cyitwa UPEX ni sosiyete ikora kuri Tampa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yazamutse ku isoko ry'imari n'imigabane ku kigero cya 335% nyuma yo gutangaza ko izakusanya miliyoni 100 z'amadolari y'Amerika kugira ngo igure cyangwa se yongera imbaraga mu by'imari mu ifaranga rya Solana. Ikaba rero ifite gahunda imeze kimwe nk'iya Michael Saylor nk'uko yabikoze ku ifaranga rya Bitcoin. Arashaka kubaka iri faranga rya Solana akariha imbaraga mu bijyanye na treasury ndetse no bijyanye n'imari muri rusange, naryo akarishuramo izo miliyoni 100 z'amadolari y'Amerika kugira ngo iyi Solana ihame nk'uko byagenze kuri Michael Saylor abikora ku ifaranga rya Bitcoin. Ibi rero bikaba byatumye kompanyi yitwa UPEX ikorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika izamuka ku isoko ry'imari n'imigabane ku kigero cya 335% nyuma yo gutangaza rero iby'iryo shoramari agiye gukorera muri Solana, ishoramari bari ku gaciro ka miliyoni 100 z'amadolari y'Amerika. Andi makuru arebana n'imyanzuro y'amasosiyete akomeye nuko kampani cyangwa se ikigo sosiyete yitwa Kraken ni urubuga rusanzwe rucururizwaho amafaranga ya cryptocurrency. Urubuga rero cyangwa se iki kigo kirukanye abakozi batari ngombwa, ariko kinatangaza ko iki kigo kigiye kwagura ibikorwa byarwo mu ibikorwa by'iki kigo mu birebana n'imari isanzwe cyangwa se mu birebana n'urwego rw'imari rusanzwe. By'umwihariko rero iyi Kraken ikaba yaguze irindi soko ricururizwaho za crypto ryitwa NinjaTrader, rikaba ryaguzwe rero miliyari 1.5 z'amadolari y'Amerika, kandi rutangaza ko ubucuruzi bw'amasoko y'Amerika bigiye kuzajya bikorwa cyangwa se aba brokers cyangwa se ibyo bita commission free. Rukango rugiye kuzajya rutangaza ibijyanye n'ubucuruzi bw'amasoko y'Amerika ku buntu, aribyo bise commission free. Andi makuru yaratandukanye n'ibirebana na cryptocurrency nuko ubu tubabwira igihugu cyitwa Bhutan, iki gihugu giherereye ku mugabane wa Aziya mu mashyamba cyangwa se mu misozi ya Himalaya, cyatangiye gukoresha ingufu z'amashanyarazi ava ku mazi aribyo bita hydropower mu gucukura amafaranga ya crypto, ibyo bizwi nka mining. Amafaranga ya crypto atangiza ibidukikije kugira ngo yongere ubukungu muri icyo gihugu, no kugira ngo bazamure ubukungu bw'igihugu cya Bhutan ndetse no kugira ngo bongere imirimo itangwa muri iki gihugu ndetse kugabanya ubushomeri cyane cyane mu rubyiruko. Ibi rero akaba ari intambwe yatewe mu gihugu cya Bhutan bashyiraho ibyo byo kumininga amafaranga ya crypto hakoreshejwe ingufu z'amashanyarazi zitangiza ibidukikije, ndetse kandi n'izo crypto bacukuza bavuga ko zitangiza ibidukikije. Ibi rero bikaba byanditswe mu kinyamakuru Reuters, ni ibiro ntaramakuru by'Abongereza. Hanyuma rero turebere hamwe ingaruka zishobora kuba ku isoko. By'umwihariko rero hategerejwe ko hashyirwa ku isoko amafaranga angana na miliyoni 40 yitwa official Trump meme coins afite agaciro ka miliyoni 320 by'amadolari y'Amerika. Abasesenguzi bavuga ko ashobora kugurishwa vuba bigatera igabanuka rikabije ry'agaciro k'ayo mafaranga. Barateganya ko ashobora kugera ku madolari 3 yonyine mbere yuko mu kwezi kwa gatanu kugera. Nukuvuga ngo izi ni ingaruka zishobora kuba ku isoko rya cryptocurrency muri rusange, nyuma yuko izi miliyoni zigeze kuri 40 z'amafaranga yiswe ngo ni official Trump meme coins. Aya ni amafaranga yitiriwe Donald Trump. Burabizi ko perezida wa Amerika kuri ubwo bashyigikiye ikoresha rya cryptocurrency, ndetse no bari kumwe witwa Elon Musk, uyu muherwe wa mbere ku isi uri kumwe na perezida Trump mu gushyigikira ibyitwa cryptocurrency muri rusange ndetse n'ibyo twita digital currency. Ariko kuri ubu ngubu yaba ari Trump bivuga ko hari faranga ryamwitiriwe riri ku isoko ry'ivunjisha, ndetse n'uyu mugabo Elon Musk afite n'amacoin menshi, ariko iryo akunze kwamaza cyane ni yitwa Dogecoin. Hanyuma rero tuvuye kuri Tesla cyangwa se Elon Musk, ubundi byose ni by'umuntu umwe, ni brand imwe, ariko umukire yitwa Elon Musk. Tuvuye kuri Elon Musk tukaza kuri Trump, nuko Trump hari amafaranga yitwa official Trump meme coins agera kuri miliyoni 40 ashobora gushyirwa ku isoko, afite agaciro ka miliyoni z'amadolari y'Amerika 320.
ni amafaranga menshi cyane. Abasesengura bakavuga ko ashobora kugurishwa vuba bigatera igabanuka rikabije ry'agaciro k'ayo mafaranga, kandi baranateganya ko ashobora kugwa akagera ku $3 mbere y'uko Gicurasi irangira. Ubwo rero ni ibigaragaza ko ashobora guhungabana ku ifaranga rya meme coin, Trump meme coins. Ni impungenge zihari cyangwa se n'ingaruka zitegerejwe ku isoko ry'imari n'imigabane, ndetse no ku isoko twakwita rya crypto, ku isi mu isi ya crypto. Hanyuma rero amafaranga ya crypto mugomba gukurikirana cyane, cyangwa se abantu benshi bategerejwe nkuko bivugwa n'urubuga rwa Binance ndetse na ZebPay. No kuvuga ngo izi ni exchanges zikomeye cyane, yaba ari Binance cyangwa se ZebPay. Ni exchange, ni imbuga zicururizwaho cyangwa se ni amasoko acururizwaho amafaranga koranabuhanga azwi nka crypto muri rusange. Hanyuma aya mafaranga abantu benshi bagomba kwitega muri ku kwezi, amafaranga y'ingenzi cyane mugomba gukurikirana, mugomba kumenya ibyayo, nkuko nyine bivugwa n'abasesenguzi mu by'ubukungu n'abasesengura bijyanye n'ubucuruzi bw'aya mafaranga ya crypto ndetse n'abari mu isi ya crypto muri rusange. Nuko ifaranga ryitwa Bitcoin, ifaranga ryitwa Ethereum, ifaranga ryitwa Binance Coin, ifaranga ryitwa Solana n'ifaranga ryitwa Ripple. Ndabisubiramo: hari ifaranga ryitwa Bitcoin cyangwa se BTC magambo y'icyongereza, ifaranga ryitwa Ethereum magambo y'icyongereza ni rizwe nka ETH, ifaranga ryitwa Binance Coin magambo y'icyongereza ni BNB, ifaranga ryitwa Solana magambo y'icyongereza ni ryo bazi SOL, ifaranga ryitwa Ripple cyangwa se XRP magambo y'icyongereza. Aya mafaranga nayo mugomba kwitega muri uku kwezi. Hari nandi nka Renda cyangwa se irizwe nka RNDR ajyanye n'ubwenge bukorano AI. Hari kandi Injective izwi nka ENG yazamutse 17% mbere y'ishyirwa ku isoko rya Rito Mainnet. Ibi rero bikaba ari ibintu abantu bari kugenda bagarukaho cyane ku isoko rya crypto. Reka tunasoreza ahangaha rero, dusoreza ahangaha amakuru yacu y'aka kanya, ariko kandi tubasaba gukomeza kutuba hafi mukora subscribe ni mucyagera bwa mbere. Niba kandi wanyuzwe n'aya makuru ushaka kuyasangiza inshuti n'abavandimwe hirya no hino mu gihugu ndetse n'ahandi hirya no hino ku isi, cyane cyane abumva Ikinyarwanda, Ikirundi ndetse n'igifumbira, abari mu majyepfo ya Uganda, Ikisoro. Mwese turabizi ko mukurikirana ibiganiro byacu. Reka rero dukomeze tubifurize gukomeza kugira ibihe byiza, kandi dukomeze tubifurize guhaha no kuronka amahirwe menshi, kandi mutunganirwe amafaranga menshi no tubifuriza. Mukomeze mugire byiza, naho ubutaha.